Dizanje tegova je atletska disciplina i olimpijski sport u kojem se takmičari trude da podignu maksimalnu moguću težinu sa zemlje iznad glave. Sastoji se iz dve discipline, snatch i clean and jerk. Snatch je jednopotezno dizanje tega sa zemlje iznad glave. Clean and jerk je dvopotezno dizanje tega sa zemlje iznad glave. Olimpijsko dizanje tegova je sport koji se razlikuje od ostalih sportova snage jer zahteva ozbiljnu mobilnost, fleksibilnost, eksplozivnost i snagu. Često se weightlifting koristi kao priprema za druge sportove. 有了，漂亮，漂亮，这动作越来越完美。王力宏，